toi fatalo fo le paia ma malu o le tato botunu i le nei foi tai au o le tai au le asolulu o le aso ono o le masina o topa lua afe lua se fulu ma le tasi e le tai au matango fie le lofa ma le anga le lei o le tua e le lei le tua ia i tato o le lana whanau susulu matango fie le lai le nei tai au matango fie ia lau whanua ia waia foi le ngā solo ia o tātou tangata anu tiute ma whi au mga luenga o te tofi e le nei tai au ma lo le seifua ma lo le lange ma i le tātou pōkalame o le malei fua mai le nei tai au ia e fia le nganga e whawhilo ai ia le fo la mātou lua i le pōkalame tātou lua ina le paia ma le mamalo lo tō o tātou watunuu i lunga le tātou pōkalame o le malei fua mai ia le tamaitai a ainga ni walunga o se tamaitai ofisa o lo nga lua i lalo le tātou vahenga o suenga tau Samoa. Ia, o le amata tanoa inisio vahenga, ia e peo nei iai, ia po kalame o lo whatino tono le tātou university, ai le ngata i lea, ia, o na tiute, o lo tau ave i le tātou suenga tau Samoa. Ma lo se fua inga ne tai. Ma se fua vanga, ia, e toi whatalo whatu le whafunga anga Samoa i le nei tai au, ia e peo na Pai atu foi whamtalanga te vanga, ia tai au mātango fie le tua, ia ie whai o lo whapeo na mwhai ana mai moa mwhafunga mai mota malawa, ia. Malolangi e maso i whamole. Mātango fie le tai au, ei, o te no foi e mana e foi dia, se sui mai de, mai moa mai e tātou tunu. Wai, e tau pe ona whamanino wai, o te rola watari e risi malo tātou tunu. Wai rangai o wangare o te wangare. Ai, i le mai mo mai ala tātou atunu ule nei tai au. Ia, o pokalame whangaso solawa ia, ala tātou lau mua nei, ia, le ngata tātou lau mua le papai ngalangala, o le tātou lau mua o anga seila, ia i mulu whapea le tātou lau mua, o le aunga whafo mai, i matotua whatalo whatu, ia li i matamata i aunga, le fo i wausu mai i mata upu, ia mese fo ia o awa onga le nei aso, ma lo le unsai, ia ma lo fo le finau le nei tai au, whatalo whai matua. Mai bua mai a matua le nei tai au, whaafitai lo tō titi whai tama, ia ma lo fo le unsai, au te do a ingai, o la ua pe wo mai whanau i lea o ngai nei aso. La ua pe ua matu mai sesi a venga fu ina le nisi o mātua. Ua maua le se leni. E whai e le lunch. E whai e ia le tamawhatanga le uri al whana. E wao le si matua. Sa polunga mai a le fu ina le whasoso ino le se leni. Ai le ngata la ia. O le aso sane. Ia, e whamanatua i fuile, sa tamaiti. Le matou waso. Ia nā, o le tau waso mawhirisi ma mataki. Ia, o le vai aso nei, ia, te le tūlanga tau se leni. Ia, o loo whia ngai fo i ma mātua. Ia, tūlanga le whaso so i le ngata. Ia, o tūlanga tau se leni i tau mawhtanga le whanau ia o onga. Ia, ngata hoi lea. O, mapidi a onga. Ia wao le nei whai vai aso toia e ia o ngā whanau a onga. Ia o te iloa, ia o le swai mele o fia e ia mātua. Ia wai mo ia na malo lota mai tile whale, ia e pe wā tile au na whati ngā ulu ai. Ia e mana ia ala toia a onga, ia se toia wā toi tile a onga. O matamata i lungo o le Facebook i le si kama i short clip ngā ringa sauai. Ia. Ua, o toi fo i whanau le au. Awa i le siwa le tina, wai mo ia ia tama, e peo tina rea. Tau mana whanau i le aso. Ia lea la ua mai le lua vai aso, wa o sina malo lo tasi vai aso. Ia o sina malo nisi o haonga na malo lo le lua vai aso. Ia pa le uto ia e uma onga le ili ne vai aso. O fia foi la. Ia oi. Ia nā la, lea la ua, to ia e whanau ia o onga le vai aso. Ia, ai pe o le whentus whamtalanga, ia, mātua, mālo le unsa. Mālo le unsa, ia, roto titi whai tam, e le whai ngofi. E le whai ngofi. La vo mā whau aso sā, o le ofu. E se le ofu o le tōna. O le tōna, ia, o le tamaftanga le uli le tōna.
tu wai mai si me fa sala ve voi na wai pe mai pu foi ia oi fa manatu ba te le vainga i wa ta pe no te lo voi la vai aso nei o te lo po nga le fa kwa o vai aso ngirpi o gira le kwa fi ngirpi ke la pe ko nga e lupi fa e aso nei po ta ya va el mo nga ia le uma klor ka por kala me ai ka o nga la ka vinga asia si le mo nga nei aso ia po le asta le mai ia tu langa le na ia fa talo fa foi ia ila to mo tu to ia la to ta puinga ia ne ta fa yu to mai mo mai ia te fo te to ngol po kala ia na wa mapu tonu o mo ta manawa wa mai a foi wa te le mo tu to i pi ala sua de ta ia o inga le ini sina wa o se tu lo fa fonga le tu i ta fa ia wa ka mo fuinga so e van ve ala fa fango ko i uma mane ainga ia pe la wa mapu dungo o lau ai se tu lo ia tu no fale ia po fia la va se va en ole malu le fale le mo sina pol ia la wa tu sina i puti fu ile la wa i mai ia maka mai po kala men ne ja ma lo se fu ia to mo tu ia ile ne ja ile za to po kala me fa cha fa tu fu ia ila to ia ole ai sa vi sungai fa fe ngai ngamo la tu fa tu i po fia la va ma ua mai ile cha po kala men ne ja fa talo e ja to nunga ia la to tu vai ia tua ia o manu ia i fai vo se o ja to tu to a file mun le ja o ai o usu ma ja usu ma ja e ia ja e ma le ia fu ile ko usu mai i ka fa di ma ai pe vo i ka e o ko pe la ja ni ai ka ki sau ki mala ka pe se loku fu inga le ka e fa e ka pe nga mel pokala mi ai nga ka sa pe se loku ke mi sa ka ia lang ok te ala mai lo tai fa ila lu a vene cha ma cha la vai le tu o sa la ne cha se de ma de yo le pe se le te fa lu ngolo ngoi i nu ngol le tiu pe se lo la vola ta te tope mai vo le i tu li mate poloka lo di si taxi nga ni jaya e fa talo fa fo da la wa taxi ni jaya ayo mai tono taxi stand ya ma lo se fo ale voi ka ku di mai ken so le fa yo le mi or ki ta no le ya na sunga lu ngal telefoni ma ave pe yo la lu ta fa ale yo ke ka fa nga lu nga e pe ko o le fiera ku sa fa lo ka le fiera il tava le taxi le du male tanno telefon alo ka le fiera il ka le ko o ngala e mo wala lo taxi e mo lua le lo fa e mal pu pe yo a le lo me tu pu Yo nei vai tai mi o le ona sa ai ala ya o te lo ele le mafu angal na wala e na ele fia te lo ale se te malu o tai ai wa ia o ke lo le fale to nunga e sa o le ia o no ne tai ta penda vudi ta ma ko va peso po ise ki va so le ai amazon o ka sa wa le ka le la ngo fu ki sa wa fe McDonald wa ia yoi de o kere fa pe wa fe McDonald mo ia o ka wa fe McDonald o nga e fu iso ka ko ti e fe lo mo le ia la chala la e ta ye ne ta hau ia fa fonga le ta tu nu ia le ta tu po kalami ai o le si va nga fa nga so longa ta tu po kalami ne ta hau fa manatu i malu le ta tu nu me se lava matua ia o li ma mai ta ia onga ia o mai mo mai ta tu po kalami e le se ta tu ba onga i la so fu o le vas fo o le so fu o le so fu o le vas fo ia o le aso lea malolo ai fa mana tuina ia le aso fa pito mo le fanai le aso fua o le si vaenga ia o le masina muri foi nei o na nga i roli suenga o le tele lava o me o le tupu i le masina le nei ia o le ngaso lunga foi le fatini no assessment o le assessment ali ma tama ia o i so se po kalame so se mta upu
o lo wa winai lo no winga la o ni va so matua ia na o se fautuanga ia tu watu yo to o tafa ia fa amol mole ia fautu ifo wa ia ne lo walo ia ma fasili ia ta ua le fasili ia fa ia po wa ma ia nga sai wa o disi le me le tu o le o tu fa unga tau sanga alu le tama titi a o pe lo le matua sai nga ve o ma ba sai ele alo wa fa le anga ro ma fa ia unga fa le anga ro ma fa ia unga le lava ia me tu pu tau sanga uma sau lo le matua i lona fulfulu le se tu lo le pa ia ma malu le tunu ona o mai o matua ua sai fa ia unga malafo ni si o fa matalanga e fua i lunga o fa matalanga ia na avatu ele fa lau ia a tu langa le na ia matua pe ia na fa ia tu le tafa tolu le o le tato ngaluenga o le fa ia onga matua ia mare li i malta ia onga tato ngalue fatas o le maluia le wai e ia tato nunga te le fo ila to o le a fa ai winga tau fai i fa i mo tau sa e le ngata i tato pokala me ia lo fatino i ne lunga i no mai ngale le epidemic ia fa pe fo i matato mta po lo fatino i la lo tato tivet Ia te loa ni si whea mai tia onga. Ia wanga ko o mai umaia. O le taimi lava nei wa tete e lesta mai titi. Ia pe alu tau sanga atua. Ia neise mea onga. Ia nga ali laka laka isu e nga. Ia wa ke iska mai kiking ko anga ile a onga wa fiwe ko isu. Ele a ko a onga wa avi. Ia o le whautuanga whai lamo tato ta mai tia onga. Ia o le mea lava sa e lulu tau sanga atua. Ia mea whai nai te sele sele. Ele ko inga fofo ele e manga lu le fa mau ai se le mai sanga i sorry se so ia ele va pe al fa yo se tato mio ole fua e te se o te lulu ia ngala se mo oi ngala le la se ole fua e te lulu ole fofo na se a faisa e ngalue ma fa mauni a faisa e to anga e fai au mea onga a faisa e ngalue puno wa ia ele tau visiringia mo so tau wa e ai desi tu inga o inga si kai di fonga wa pe ole upu le fi fa ma mafare ta boka la me ni ta au ole procrastination sa ole wa e upu na fa ma mafa me boka la me si boka la me utuna ole fina ole fa malus ole te chalu ai pe ro te au ni o sa mo mafo po le se upu no fa mafa wa le la tu rata i le fa unga ole fa unga o tau sanga fa unga o tau sanga wa ole matanga no vemo e amata isu enga a ole so no ni sa le te mau e le o te mau no winga ole upu ne ole procrastination pe o se fa sa mo ka iro pe se o fa sa mo ala o fa sa mo mo fa me tu ia ka o ye la fa sa mo nga o fa sa mo nga fa sa mo o le mengi o procrastination o ko inga me foi no pe si o ka sa si o ta ma o ele si ia o na fa me mato talo e me mexi ka o upunga se o le pandemic le olea foi me o pandemic o molinga foi se le tovi covid foi me o fa ma ai foi ninga mai ai foi me tu e fa putu fo pe la o le tata na la foi fa fonga mai ia le fai to fa le fai to fa ta to tu lu ia to fo ta ta mo lo ngona i le winga le nei o le procrastination i lona fa peritania o se fa sa mo tau da latana ia o le fai mea tu ma fa putu e to tango atu o le sa nga o kinga ai nga o le lopo le ale mea fai mai e o ve ata to finga le e ku po e mau e fa ma ia le le just ai
e mawhai rai I ke o kakare ngoa ko e whaapea mai e malo so vai le si au whai mea ku ura ne nare sana noa mai ia e pi o vahenga re na ia tata noa nei tai au whamole mole le whanau au e te whai mea tu le o toi mamau ia o na o le taimi suenga au le taimi nei a whai pe ona whai atu I se tato pokalame a whai na e tau whaare tonu na titi are a matanga o semester taimi ane nei se toi o miro vai O le tu a toa iai. Ko a koe le marusi Au ale koe kua. Mene ki or ka vari alu o le whāua vai vai koe ku mai kase I lalo pe ku le lua Ne ai o le alusawa le kasi. Alusawa le kasi ara koe fo isa o le kasi koe amaka mai alu a le kasi le kia fa solo mai le lua e o lo le fa au o fo ke me o le semester o le study week au o malo tonu masai okay Ia vi ia le li ia le se me fai fa ia bo lia mai le masina se fulo le nei tau sanga vave le alo tau sanga so o le pe o le whainga ngar ko vitire o le vave o le alo tau sanga I asoma ia wal meri ka nga so rurua mo vai uma foi fia foi e sa meri ngai sisi e pe o le so ruru Ile lang fe koe foi wale la kala sola o te lo foi o lo vivianga vele na ia wale o le solul o uro le solul o te le fia pa wala nge o solul o special solul ki fia a solul la nge a vela le solul le so le o le fia foi le ko fia solul ia pe o nei vai ngala ai ese me te fia so no le ai ia Paula va le a foi o la ngal venga foi fia tata no atu ai le me lo fai le Center for Samoan Studies ia o wa ole nga famale ia po la ngal venga foi ia le Informations Communications Publications Officer ia e te lava wa ue nga fale a matangata po o fai a onga foi po nisi lava o lo fai ni la tau su enga academic research ia a fia publish lea This is really good in a way to progress them, yeah, especially for us at Tonoli University. Yeah, be encourage lava le, especially mo lato yeah konkalati. Yeah, encourage lava yeah le whaingangi lako publications inga yeah secure ai pe lato lako position le Tono University. Elenga o Samoa pe elena o University o Samoa mawaile whaataita inga. Yeah, maua fo ia tino mau. Yeah. Avia foi le nei por kalame ia whaalawi loa atu ai. Ia coming up, probably in November, we will have another call for papers. Yeah, soon enough, in October, we will be releasing our general issue. Ia general issue la le ngafa male. So it's called the Journal of Samoan Studies, Center for Samoan Studies. So it's not particular, it's not only specific for the Center for Samoan Studies, but it's widespread for all the faculties at Tonoli University. Well, le vana o whātau tali mai pe, o sending a kusau pepa se i o kangoe ku mai luma e whaiskalo, minga o ke ilo, e koe sisi e lunga tatu tōna. O ke ranga o pe alu upur ni chai o. O procrastination. E wale o ngatasi ala ta upuna, ia mai mata upu whai o lo tau. Ia, o te iloa ia pe o vaenga na, ia pe o leo whaafunga na tātou tu, e tā ua le vaenga le wai sau noai, a pe o le ngāru winga o lo e Fatino ina tono tātou lau mua o suenga tau Samoa. O le whalau iloa i o tu singa. Is to publish publications. O le tātou o whainga ruenga o ngā lulu e tono university. Wai, e pia o le mere tenen sau noa i le whiunga pursidi i tātou pokalami. O le tāua research. Tāua research ma publish. O ngoi ngā. E pi fatu mau winga se tūranga mati e po tūranga mau runga fuinga le university. Pe o vaenga le na. Ia pe o nei ai. Ia au tu dole mere we siringi ia publication. Ko kiki alwa. E no pe alwa kua pe kolua. Oka. Ia. Mana ia tini. Pe a whai kiki ala mea ngare procrastination. Tu nei loa. E lea o ngale whai o whautuanga e whanawa o nga ia e pe solombua mai a tātou matutu ole. Ore se senga, ore se senga me nasa, ore se senga me nanga e sen me kawa onga. Nanga le onga fai. Ni ai o te mai pe o fatu.
ole me ninga ole fa yer me le procrastination unga oa ile te tena ave sa unga bengal fat o tere mana au tere sa unga bengal fat te mana au ya unga bengal office ona walu lo le yer fat nga a ula kur fat wa o ke do e stanga ta fa nga ben na foi fa fonga mai I lunga ka to pokalam so e umana nga lua I le office ave mo la ku foi fat ko sa fa I vo ya e ka ya se fu lua ka ya su kas o le se taimi mo le ainga le se taimi mo le ainga a pe o au ya me nga le ngo foi ku o langa o ke follow the principle le o procrastination do not procrastinate yes ona o te mana ona me wai o ya a fa mai se nga ta ya o te ta fa nga winga le I le stola e fua fo I ngale loka wai ira ka pule ka pe ka ke sau pe a le mea ngā ringa kere o ngā luenga kala ule whani. O le a maka o ngā luenga lea, so a e whenua. E ka e whurkonu, whako e whenga. Tolu wha lima ia ngā le tula. A veri soi, le malu le tunu, ure wha whonga mai ko whenga luenga. O te ino whai o lai whātina. Te le au maua lewa. O le whenua I mai le iwa le tae au, tae fo le tasi le hori. Ai whatu a mora ofisi. Ona fai ngā luenga, ia mantuala, e te rea latu lo tasi na, fai do se ngā luenga. Nona winga peka a maka se ngā luenga pore. A fore lua. A fore tolu o tasi le tu la a fore wha. A fore wha, a maka ka penga le aku. Ngā alu rea le whani. Wale se ngā meri ngā luenga le whani. O le laku le whani. O le vai me o tina, pore ta maa ui. Hai fai e ku laptop. Musu e fai atu, ise fe a. O le fai a ngā luenga. E hai. E uma wara te fai atu e masa unga luenga e ver fat pe fai mai a fai ngai ti lo le po I ka ua kia e ta ua tu e te lo ua inga ma le ata Filipino le te mata e le po nei lo le fai ho sa unga luenga o umar tai me nga luenga ai e pe o le ta ua le na o le upu fa mafa ni tai au e pe for tu langa o unga luenga o procrastination o le si foi na me ringa te le ia ngai fiu kuri foi isi vi se chi ia ona o le procrastination yes but e taua e o se upu a tu atu o taf a o se upu foi le mo vai fo ta tu te do time ia tu langa na pe nei le ta fa so le nei ta e fu lava e que non ofi e ka wa le la fa tu lo ta la wai le se o colleague le ma te fa nga luenga te mini fa me ya ta so o pura o pis o fa ya tua pis o fa me ya pis wanga e pis o nga oi o le makai o le ai ka le pukas le fa nga le o le sa o le time ya wanga e pis o le lenga o ke nice le o le me fa ide e le ko nga pisi foi le wanga e pisi o nga you have already organized yourself throughout the day. Le wo fa ku langa le lo me fai idea time ma le time yes. O e pisi la ona wo le ia se malo longa wai e wo le time nga lo ina fai se ta mo futanga le o. Ona le fai na le fai do ta mo futanga. A wo o time va senga. So o malesi va senga, so o malesi folo. Me langa ka o pisi le. Ai o le pisi fo le pasiengi lave tala te pe lau sau noanga te vanga Yo te loa e les tai mea na pisi whālua i eiles. Yo tau su engo se tupe. Malese mea. Ia malese mea ai. Ia wa a tango atu le tanga, pe tango atu le atu le se tupe. Ia wa whāli i fo. Ia ke ia lei wa pisi a kui o. Wha pe tangata ai o pisi ni ngaluenga. Ia lei o le pisi a tau su engo se len. Ia wa, ia tātou Samoa, o le tele. O le ano a i o fo whaala lave tātou te whenga i le aso. E wana te le fa la vu la fa we so vai. Mo le fa yo le fa la vedi sta. Ke la ka ko vu wa lu ngole o le fu ngale. Wa ia mo me o fa le tu vo ke do ngai ke so ta. Wa i vo le o fa le ku vo ngale ve. O le ta o mo le fa la. Ke fi bo ma fo po ha fe ngai manga ku ai le ngo.
Sa ia le mfai ona sola ai. Ua leva ona tātou whea ngai mani mea. Ia e mese atu tono tātou culture Samoan. Ia, wai, ori ngā piu mātou. I mātou tutu a wharua fu inga. E pi e afu. E pi e kei rualare me whai. Wai, e risi kei mo ingare a whai mai. Mene upu fu ingare no. O ke ro o le upuna e se fa tanta to fe te me fa la o tamana o no nga le lua ma sa tu sirta o le o le fa ta ia na fa o upua ai a ku mai fa sa mo le upule o papa la no o le la e a i fam sa tu ai e se foi fa tanta o tanga tu mai la ile ioe ia whakakainga te vanga e la vasau se le ni ia whai ngofia mai ia vai o le i a kasi ana kai ngusi atu la e whai ngatavo ia e whaka mai le ai musia whai kanka e vai dei ai e te roa ai ke ranga wa ke masa ko whai me le a whai mai sta te a loko ke whai idea ai ke roi e uma no ku wa ha malia e se ma ko e se ko fia wa ma fai un ka fai sa al ko nga me vo do fai mai e okay la kam fai e anu la ka nga a ro expectation nei o ma toi tele yoi ro ka yoi se nek fai la kam fai ala wa fai mai la wa yoi ma ko e vidi io nei tanga i fa fonga manual ta tu ia au tei doa, whastata marolo, a tō tari umaitatu pokalam, ona au ili a tiriri au vaengai peon sau noa, te mai tai a ai. I le tūlanga o whatinonga o tātou research, pe ori i tūlanga o whaile, pe re ngatanga o tangata whainga luenga o tātou universite, po mo whaina te tala i tua. Ia i rātou fo e mo whaina fi a mai rātou publication. O vaenga umana, o le atala noa ele sunga ia ainga. A o la fo i whatūlanga, a o la fo i skip, awa fu ia wala tauna uia ta yala mala fua na sa no le te mai tai ai pa to te di mai ta to pokalami o le male fu mai I lona vaenga mudmudi
Yo manong so se taimi o ia lava na fetalai o le atu na tali mai me uma te mana o ai fa atu tali tonu wai Isutula ina sautao ya ke riso na oi tali mai yo tamana o It's Sulia, when I owe you a tally. When I owe ya, when I yes, Sulia. Ooh, yeah. Faiwa e mafatia, usatula imaya, angalo leo langa chuai. Salamo ma etu mawai Bo imaya Yesu Huia ole filemu Nati faasa olo tumai oe Ifainga taule ne yolanga Musitula imai Sautao Yake riso na oe Itali mayo tamana oe It's Sulia, when I owe you a tally. When I owe ya, now yes, Sulia. Usutula imai, sautao, yake riso na. Oi, tali mayo tamana o leai Sasi et suluia When I owe ya la tali When I owe ya When I yesu la tali Usutula inai Sautao Yake riso na Oi, tali mayo tamana o It's Sulia, when I owe you a tally. When I owe ya, when I yes, Sulia. When I owe ya, when I yes, Sulia. Tadi mai o tatou pokalame lona vaenga mulimuli pe ona failo atu ia te mo sola le vaenga mo o le vaenga lona lua tatou pokalame o le afaso le te mai tai a ainga o sta mai tai ofisa o lo ngafa ma le fala uloina ia o tatou tusi ma fa maunga ia ma suenga o lo tu ina mai tono o tatou lo mua o suenga tau sa mua i le tulanga o taiala ma la fua o lo mafai ei ona faatinoina pe tuuina mai a o le faalauiloaina foi susuenga e tau ala atu le auaunaga a le tatou susuenga tau Samoa i lalo le tatou University a wau Samoa ia ua o lona tiute lea o lana galuega foi le o loo faatinoina ai lelei pea ona faafofoga le tatou atunuu ma o te iloa aiga toʻatele le mamalu o le tatou atunuu o loo faia latou tutusiga ai pe e tanumia ai pe o le auaunaga lea o te tau mai tau atu o loo faatinoina le tatou susuega vaega tau Samoa o loo mafai ona faalauiloa ua o te lolo fesililisi mamalu o le tatou atunuu e pena o le university ai pe o te tala fo itua ai le lo sau no manino i vaenga ia e ua le faafofoga le tatou atunuu ia faafetai lava te vaga mo le faafesili ia o se matalanga atili atu i tua i le whaingaluenga. Ia le publications po o lo minga foi o tustusinga. Ia ele na o le university e te tala lava mo i so sesi. I baseline lunga you can only submit, there are 3 types of articles or 3 types of writings that you can submit
within the Journals of Samoan Studies. Ia ole memo mua, ole articles. Ia po o tu singa ia e ova atu le 5 afe le 6 afe upu. Ia, the second one is a shorter communication. Shorter communications, ia, ole se whaiwhaingofia lava ia, it's more like a memoir or more like a biography of someone a whai pea whataita inga ia oa. A whia tusisa au pe a whia awesa ulo mingo. Ia te le nā 5 afe le 6 afe upu. So I will go with the shorter communications, which is a lesser version of the actual article. So I'm whai a nga base lea shorter communication. Ia oe lava pe whatatau lava ilo lava a mō langa. Ia male mea muli. Ia le book review. Se tusi lea sa e whaitau wina. Ia le la pela e kango criticize pe analyze. Ia oe lava manatu. Sela, these are the 3 types of writings accepted i Kupongo Journal of Samoan Studies. Ia o taimi nei o lua tapunia ia le wala au lea mo ni pepa a mai tonu i lo mingo. O le la issue le mato, this will be the volume 11. So it'll be JSS volume 11, yeah, and it'll be our general issue. For last year, sa whaia loa le pe le journal le JSS, sa tu whatasi ai sa special issue le whatasau le i le faculty a le phobi. Ma nei foi le lo minga le potus tu singa sa au mai. Ia o tu si lava ma pepa sa submit sa koe whaia o ngā le phobi. Ia lewa tu whatase la ko special issue. So we are looking to release 2 issues or 2 volumes this year. Hopefully we have the Faculty of Education special issue coming up, but first we will release the general issue for now. But the call for papers is open to anyone as long as your article is based on an academic research. Ia ole process for ia, whai lava se umi ole process. A whai le call for papers, ia e ato le lava le masino whatal tali pe ia ini submissions. Our yellow submissions, yeah, there is then a blind peer review process. So pepala ia po articles. So shorter communications ma le book review. Ia e leta walula le tua pe su enisi e ftango fi faitau ma critique mai. E whaongalava mako editors loa iai. Ia o pepala ia kau articles. Ia wai there's a specific topic po le po lako article fo ile la whatatau ia ona mai la ia. Su e fo i tangatanga waa. Po la to me whaiona whatino ina le anga luenga. E le whapea asau se topic a se si lunga se climate change. Ia ona se la ia i se si i whafo mai. Ia o le nga luenga fo ia e whaingata fo ia. Ona le tau su enga fo leo nisi e mawhai ona talia ina lea nga luenga la ato e whaopopo atu ai i lunga o isi la tau nga luenga la e whai. So the process is, it's a month's wait for submissions, and then another month's wait given to the peer reviewers. Ina ia mai lato feedback. Ia a whai atu ala le tangata le na tūsia le article. E sena ko le peer reviewer e watu. Ia te lini whasaonga. Ia, it'll be a back and forth process. So it's very tedious and very timing, but we want to make sure that we bring up the best. Ia peo telena o tatou whaia o ngā whai whai tio mai, o na wha peo le umi. Ia e whamalo atu whai le onsa i lato, ia langa i le whai ngō fia whai le mea o le tusi. Ia e pea mai e pea reject daku. So we try our best. Ia, pe from talanga atu na e isa spesili ia o. Tusa e, maro sau noa inga vaenga o te rolo mani no le whafunga le tātou turu. Ele na o mo le tātou mistake, o lo ta tala le. Yes, so... Tala le wano o se tasi, o se tasi mawhai ona tu ina mai wa a halu lo le tātou call for papers i rea. Lono winga. Ta tala so sesi, whafunga le tātou tunu. O oi sa whai ngā ruenga, o oi sa whai pisinisi. Po whea lava le mea o lo e au mauai. E mawhai lava o na au mai ia sau tusu singa. E mai sau tusu singa. E mawhai ona e apalai mai. Ine mawhai ona tu tono le tātou Journal of Samoan Studies. Journal of Samoan Studies. Ia. Wa le wa fia ni tātou volume le wai. Ia wa le la alu le kako volume 11. Volume 11, yeah. But last year we were able to produce 2 volumes of, 2 issues
of volume 10. So there is a volume 10 na eva ia le general issue. Ia male volume 10, volume 10 number 2, which is a special issue le phobia. So if I best from talanga ile general issue, ia male special issue. So sanga le mavai atu pe na fai sala watia sa fai lo le special issue le male phobia ona ia manatu lava yo editors o le journal ia ai wa mafau le university o le JSS e patino lava na o le CSS. Yeah, I say fa sa le fam talanga. O le JSS, it's for the whole university. It's particularly for anyone. So we've put in the word special issue, to make it important for the other faculties as well. Henceforth, why we came up with special issue le faculty of business and entrepreneurship. Yeah, le foi la le special issue le foi FOE. Yeah, le foi wo montu mai. Yeah. Very, very long process, but up to the final steps, which is reformatting. Yeah, tulanga na leo fa fonga cha juru. O leo ia lava ka ko cheno issue sa. Yes. E le fa pe o le volume 10 cheno issue. Male volume 10 special. So issue. this year it'll be to sa le tausanga ne luatasi. Yeah, henceforth le volume 11. So the volume 11, no number since it's going to be the first issue out in 2021. Yeah, to saulo la pe published lo le issue le foi. Yeah, it'll be Faculty of Education special issue volume 11 number 2 because it's the second issue released in the same year. Your classifications level 9 ia mafai ona tu ia journals were published within the year. Yeah, te do la o manino le fa fonga ta jo ju. Ai pe o mele e pe sa no i le sunga o long sa. We le temi po e mai wa le o mai tau atu. O le ma ko ke le al process. E wa o la na be tu e la jo ia wa o le si foi reviewers sa ka ko reviewers mai external reviewers sa. Yes, so the external reviewers ia o ila to foi le wa nga va a fa pe e se topic wa au mai kongo ese author. Ia e kausu e foi la pe tau sa ili foi se si e nga va ina ia mawhai ona review ia le article. Ia e le whaapela a se naku sa request i le reviewer. Ona whaapele wa talia mai lava i le nā taimi. Ia tate whaatalitali ia wa tatile o loa tu foi. Ia po le a foi le pisi o lava e. Ia ia le issue le nei na o amata mai le ia February le nei tausanga. Ia talu mai February o le whatoa out se issue in October. 7 months long wait. Yeah, the problem was o le tausa ilia lava nisi e mawhaiunga lako acceptingo. Yeah, because mo mea previewers, they do not get anything in return. So imagine an article that was sent to them 30 pages long. Yeah, ale umaifo o lai alu foi le mawhau fo le nātangata e whai tau, ia review, critique, e le se tau, pele na lenga lai whangita, ia langa tātou lava teimi nei, ia wa tau tala ale tupe i mea umalawa e whai. O kaule mo se volunteer. O kaule ini mea ngā wa sioki ka mga e teimi nei, ia mea whai lana, ia e whamaloa tu whele onsa i tātou whai a onga, ia o te iloa lava o tō te le lava o lato, ia tuli mai pia ia, po o a whea au tai lako publications. Ona ia isi nga sen mai lava ia mati. Ia approved, ia e mantuala. E le mawhai ona tasi se article e publish ke kongo o se tus. Ia e whaatali pela i le ia maua moe. Ai, so le tam whai lava la ina ia teli ni articles. Ia pon tus to Singapore. Ia whaatam whai la ia ona loa mia. Ko o aku la, ia ma ta upule na ta o nei tai procrastination, ia sa o lei. Ia e mai se lava lau tatou whai a Ngāti Tonal University, ia ele na alpau nei i lato, mawhapon i lato ta whai o yo whai, ia e whai o le au tau i no whanau. Ia ai e whai lato, whalave lave mai si commitment i tua.
So te malama foi lana i natulanga ia Wala paula te vale. tele foi Ai lana, le ia, ai ia, paula le me o le tutu atu lava i tō au tafa ia fai mana tu mai ita. Ai le fai ai ia ale. Stala lina. Le tele o tātou pō kalame muli atu ara whaaftai. E pe whaaftai a tātou pō kalame. Ia whaarapau tonga o mtanga ruenga o i tātou uma. O lo uma whai ona whasosoani mai e ofo ina mai e tau tua. Le tau tua e uno masa tutoni. E tau tua le pe e tātou work attachments. Le ave tua, le ave vengana. A rewa mahua le tai aore nei. E le tā whatatanoa. O lo e whia tātou ia i rātou. O lo ofa fuaina mai la rātou tau tua. Po tā ua i rātou external reviews. Mō tātou journals ia. Mō kako journals ia. Wa o le nganga ato reu te doi kako journals ia. O ni wha tistu singa mani lominga. Ina i mawhai o na wha mawina. E whiso soani a wasu e su e ngā alo mawhanana. O tātou i stonu o tātou investi. A renga te idea. O le tūlanga o le si itia fwoi o le tūlanga o tātou publications. Wai pe o le te rea o lo tūlanga i tonu o tātou investi. O le si fwoi ngai lunga o publications ia sa o le. Which is pe kau le mangai. Ranga kula fongo. Ai pe o le tūlanga le nā. Ia le moli atu le whaamtai al po kalame. Ale malefu mai nei tai au. Ia i rātou umma o lo whaia le nei whaiva. Hofo fuainga o lo tau taimi. O lo tau malosi. Ia awala tau tau tua. O le tau tua e le mawhai o na usuina ai se pesi. O le tau tua o lo tau tuina mai. Hofo fuaina mai lo tau taimi. Ia awa le wha tala u lātu. Ia ale tātou university. Ia mole lo longa o lo minga mtustu singa. Awa e le mole university. Ai mo alo ma whanau, ali mata mai tai. Out of a mai, i tātou university i suenga, i a wāle poto salau, ma le ata mai, i a whane iona po, peo tūlanga na, i a mori e whaamtai. I a e whaaftai vui a inga le, i rau vui tiu te manaunga le ngatau avi. Wane e whaafonga mai le atunu, i tūlanga o le tahaua. O le au mai wai, teiro le si wāenga e i le whatatanoanga nei tai au. Ai kero, e po isi kui, isi tabaha. Mati nā i rofo i tua i uma mafioanga. Olo la se uala i. But ole tama ainga nei. Ai pe kero, ole pau le whapikauri le i. Ole le mawhainga nga kusi pe ole ke me ole unha kai e sa ai me panga i se e ma lo ofisile ko fa ya wa le lo e ma fingo kan ma sa ka wi ko ra nga lo ka halu wi ko o ka saudia usale afai ole o tama po tina ma tu ma I'm talking about the authenticity of information. Le me sa o ama isa o ale a ore ai o la ko ka unga ka o ka e fa pe wa le ko fa ya ko wa ke ro la e o le siri na le fa siri si malo da tu pa fe la pe ka ru isi ta mama tu au mai o le afaia ole ta mama o fa lava ia ai ma fai ona fai o saka pa fai o saka pa plikis e ma fai ona e ko o fa i le tu singa le polo minga le fa pe antu mai Sorry, what we are all tevanga. Say to farmer Nino at Bella Tulanga. Le call for papers in Avatuitua. Yele fa pela o le atalia in say my love it tonu ia tu singale nei. Ai le fa pela wa might tonu fa pela wa talia. Yeah. Fa Nino at Bella Tulanga in te fa pela malo tato watuno. O ia say mala sent. Kumo la ka email I mana ia telena mai se ia o faita o ia ma wa ni si o manat ai mai e fa pera o tania submit ko e submit mai to la ia o tra ave o tati pato avele paula vale ia o le tali avel taimile na ia o fai loa tu lava o lea o tonu po lea o tali le JSS o le tali la na in terms of o lea o tonu to mai se filing al wenga o le proceeding pe ono ave e review ia pe ono ave foi a fai lava e watu e momoalu tono mato editors ia mato editors le professor po Dr. Penelope Shofo ia male afionga ia Malaysia le asiolangi Dr. Malama Malaysia
Ia peilau la ua lea e mua mai au mai ia so se tuai ngā pepa lava. Ia mai go through lava ia i la ua. Ia i nisi ia wai o le mea fo i lea. Ta te mai na ia te iwa au vatu i tuani pepa. Ia e le whapeo o tangata la iti e ave ai. Tangata e whailonga te tele. E leo ni sa mua foi. Mo tangata New Zealand. Ia ese lava. Pe ona whai atu. Ia e su e lava tangata e onoanga waa ina ia mwhai ona iloa lea mata upo e whapeo na tusi mai ia lea otha. Yeah, but another thing in Te Upau ia te au, for more information, we also have our website. There is the Center for Samoan Studies website. Come check us out. There's more information there on the Journal for Samoan Studies. There is also our guideline, ia e whalemako guideline, ia for all the papers that are submitted. Yeah, they have to pay respect lea pe inga ia adhere for ilea I regulations ma le formats lawa watu le JSS guide. Ia manino mai foi puna oa po au references me tau lia lava nao ia pol mena o tau tala lava mena puna oa taimi nei le sea ngai whai isau whamtalanga pe tu umeni pepa ia e fisili atu o whea au mai ia whamaumaunga ia e mai e whapea ia ngā mai me le stoe ina o toe ina ia e le isanga tusinga sa whai mua ia e le valid ai la lau points le pa e tam whai state mai ia pe le singa luenga tele nai fai ia o le tau ilo po o sa o le whamtalanga le tu ina mai tutono research so au mai la sau pepa 30 pages long ia le ngata o editors e whai tau ina yay te whai tau a tuai foi mau ta ilo tuai mata ita ia sala o lea wata toi a o ngā tuai mana ia foi lea e whare mane te lalo mea e whio lolo a ia o nei tai mia wā o ngā lava mea uma e wā o ngā lava i mo le alua ia I luma ia. Ciao lele. Whaafonga le mamanu ala tātou tunu. Le nāua te loma manino le te leo vesili manisi o tūlanga le whia malamai. Ia tūlanga o iai ia le tātou Journal of Samoan Studies. Po le Journal leo lo tu fantasia le tātou vahenga o susuenga tau Samoa. E mole university. E mo ri mata mai ta ia onga ina mawhai ona whaua winai. Pe mawhai ona susu e atili ai. E nisi o whamatalanga o mawhauwhaunga o mānatu na tunga. I rā tau o lo mia matusi e ina ia ni tala au ni whamaumaunga o lo mwhai on tu whatasia. Mo nisi whamatalanga ia sila e lunga o le tātou penga ta whairangi o le www.nus.edu.ws. Ia po le whaafiso tai mai o le tātou telefoni lua o ovitu lua. Fesili mo le tamaitai. Ia ainga ni walunga. Ang tātou vaenga o susu e ngā tau Samoa. O li ngā tonu e maua I whamtalanga. Ma le atoanga. Pea whapea o loo iai pea nisi fesili. Ia o loo I fesili iai te vaenga rea. Ia o tūlanga nai pea o na iai rea. Kata talanga ni se. Tai ainga mo le awai mai. Au te roa le whai unga o le tāpō kalame le ni tai au. O le masina le rei. Wai rei masa seo ka u of ping. O le masina le. O le masina o le ping topa. O le masina. O le whamana tuina. Fui leo le whama I leo o tau esi. O le whama I le iso na leo. Ai o le matua tele I la tau. Wa whaina soifua. Io no le whama I o le kānesa. Ia. O le teimin rei. Tele lia ni sio pokala me o lo anga ai le fatino ina. Ai o lo ia lipini. Lua tala lipini. Lua tala lipini. Ava pe sa lua tala lipini. Temi fanga solo atu. Fai lo lipini. Fa manatu ai. Ia le vaias o le masina. Masina o ina tau. Ia fai la ngi le folonga, mo sia le maftanga ona o le fa mai o le kanesa. Ai tau. O te o dina o tau whai atu I tātou vai. Pe se o mako team nea English TV. E pe o winga le au mai ni se de. Ai o ki po se ulo se o le wari. O le sina whai longa. Le sina whai longa. Ai oina o se sao o tātou university. Mo le whamanatu ina fo I o le nei fo I masina. Wa o le masina e whamanatu. Ai e ai au bo. E tau ainga. Ngā maari liu ona ole whamai o le kānesa. Mana ia te lele manatu te vanga. Ia e
Pe mana i lo e mele au mai i lo au e whailema. O le mena, ranga e oki se afe kāla. A le maafe e fōwai mō le kānesa. Lono, o tele tātou university. Au te no, o tu langana, le rā whangaso solo le tanua. O te roa, o pe o tu tātou pokara me mumuri o masina nei. Ia. Ia, ele uma ia pintopa. Te roa i sina tala o le vaenga le na. O le vaenga na le tātou mawhai ei. Whafonga tātou tunu. Le mai mua mai ai tātou le lunga o le tātou Facebook page, NUS Podcast. O te roa, e tātou lei pia. Se hei are kamanga e ele o vaenga i e present tātou TV. Mātou te fia mai mua, pe mata mai. O ki po o leu, ananga le o ki runga sereng. Se len, e di saula i tangatare o tiliu. Ai al sa o ai o. E whafunga leo vaiane, whafunga. Ai sa o haran. Mana ia. So soani e tātou. Ia o vaenga e peon tano e tātou pukarami. I le tāua o le nei masina. Ia, tūlanga o saunga le mu. Tūlanga o saunga le mu. Wa iane lo wanu. Mātua, ia, na o se pēa na whai atu. E lea o ia lau puata o whai ngā. E lea o ia le pōkala me le malefu mai roto po ia mo roto mo man. Ai, wa iane le saunga le mu alo mo whanau. Wai, o le wang, pai aso le nei, o le siria whapoponga le hei. Piki le aonga, whare whai au. Uma mahawa koe piki mare au ngā mea, wai lise au ngā mea, voi ngare ka hase furu la. Nā e whai de fiaf. Kua le manatu ifo are e whai au ngā sa. O le ea o ngā fui alo mwhanau. Le i whai ere assignment. Ioi. Ngā whai fo ia au ngā mea luta miti. Ia mantuan. Ia e fui assignment ane nai whanau au ngā nei fiaf. E tāia sutas. O le ea o are. E tala ia tāwi tamkoi atu. Ia au de vaenga nā vai ane whanau. Saunga le mua o whanau nunga o wala te le vave. Ia maso o se vaenga. Ia ne i te i watu ia whaina le soifua. O nai whanau. Ia wala ta fui le lato wasu. Sa. Ia i tūlanga fui le mamalu o le tātou tunu. Le saunga le mua nunga o wala te le vave ne yasu. Ia whautuanga pokalam. Whautuanga masan. O tu dia lo sa. Mai le sa ta fui. Ala o soare. Tu dia sa. No dia na lavia. O le dole po ia fina ia. Ia lava no sa. Ia lava no sa. Ava pe o mer te minere foi sa malu ta. O te loa kani e vai ngalo wa te vai ngalo te loa na yo so yo tanu mtana ho. Ia. Mar vai nga e vea koi maane ni. Vai ngal push up. Te le na yo so na. Eu mer te mine ai o tau sa i di manu te. Ala ngara ka au ngi. Wale vang o mga breakfast kama. Ia. Nangari ngamo wangi. Ale tiola e tuai mai le tapor kalami le tai ya. E tuai mai. No ngala na o la bala. Mere mamman wala tunu no tuai mai. Olo na winga na o la bala tau se ninga ma tau ma tanga i le McDonald's. E ringa usa wale au ke whanunga kua. E whale tonu na mai. Pe o tūlanga na. Tele nisi o lau whainga ruenga. O lau kua umanga breakfast o le amlaki. O le soan nge kini ka fai mo me o breakfast ko fakasi winga. Ia o le si vai ngai o breakfast ala lunch. Ala busa nge one day millionaire. Kusa lai uma foi nga lunch fa inga mangaya and then lupifa. O me umanga ka so longa ni aso. Ia a fai ke la ko le o tadia la long on sa. Ele umai fai aso le tu fai voi de sia salo tamisi verso de wala va wala ia le si tato ti mo tato TV ni ja ai fo fa ngaso tu langa nei aso wa ai lo sa ngale musa mo ia ila to uma tono fa finga luenga ile nei aso ia manu te lo to fai mo to jit ma tiu te finga ia ai ia sa ngale mu a fai fo mate tele ia le i poto mate pule le nei tau ia on sa a tono na sa e rese mena e tuai e tau era e tau o kere ia ranga me kwai ka e kare o kere at pule ne ai a fai o tuai on sa ba war me va ai po i se kofer pule
Ava pera o mai an tau fale tau mutanga tau mafal ko tau sami ko fet puli. Vai de review. Toi fo ia tau review. Mai fai ai. Hai boss. Yo le me na fino ole ata. Lo ata. Ata. Ai feel ai okay mai ue ai ata to ia vai ke ia fa mai. Ke li mai. O te ia le o te fo ia na male te. Ta to ia pe ia pe foi ona tau fai in tala mali nei tai ia pe ole vai maluanga ole vai anga ia kiua ia so se mai nei vai tai a mau ala pa nga aka ile aso ia wa uma foi sa ole rei me tau dia ole fiafi la tule ainga ia la wa happy fa so lo to ia vai o aso foi nei o aso foi nei mo meneu china ia se so no ia meneu china Wai, ai pe ale la ku pele lima. Pe woki. O ngala vai ka meki. Ai ro fa kwa ya o chama. Ava pe ke va ku fa utina, fa imam. 2021, 2022 is another year. Ele va pe uma loka meki ngai. Ele va pe vola uma loka meki da so. Ida sa. Ida sa. Ngale ko ai ele o ka meki. Wa la fai ngai ale nos. Fai ngai nos da sa. Va pe va ai me fa na wa pe de ka va ai me fa na o si. Wa fai ya ko fo wala. Ala fa na. Aua tu dia ina tu ranga. Aua ti va ai vai. Fai i de mea wa maua eu lima mau au. Fai dai che do ngai lava. Fai. Fai che do le lava fa so. O sa. E tu fai lo tami ti lo afe lo. Ai de va pe uma rore so sa. O na nga pongi do fa na mo le si vai aso le ai. E uma le aso sa lo tami ti e to ai fo i si ole ma sieni ida so ngafua aso lua to tangi malta mati pa sese aso lu longo winga ole a fatu ia fa pe fo to mal kilisimas ia o so aspen lo komik asi mau ale fried chicken o ta fried chicken mau ale fried chicken nga ai chama na sausage ia vai masinga sini mera titi e ole ai tele fa mai wo mo bona ia pe na jala ia ta to tele a fa yesa sa ia no winga fa fonga ta to no ai le mai mo mai le nei ja ia tu langa na ta to po kala no le fu mai na u to fa fonga i si o nanga ia lo ngalu e chama chai ai nga na ta to va nga su nga ta sa mo ia ni so po kala me fa tino ta to university ia o tempo ni ia le fu fa titi ia po kala me fa tino al fa na to no university o le wa ave fa mo ina ia fa mai ia tulanga assessments o ngalu nga fa tino ina ia o tu fa unga nei masina ia o mai ia ma wa ausia uma tulanga pe o nei assessment ia ole halo fu fa na sai mi o la tu su nga fa o nei tu sang ia fa na ue ia ali i macam ia onga ia o auto va mai ja to university ia fa malos o fa me tu fa la va o vai aso ni ti o assignment ia sacrifice tu unisi mediana fa ye te o le aso lua la su enga taua o su enga lua sa fu pase ali fa lu ma fu te mi nei po le te lua o le asfa le nei o le su enga wa ia i si su enga taua fa ile les fa nei te le oisi i pokalami e fai na ko su enga ka u fo ngale pasene mo lunga ia kai no se fulu kai se fulu lima ia isi ko se fai ngai ade ku ade i ol malo lunga le long weekend fai na fa lo ma fo fau po le nga me lo tamichi po te pena lo su enga ko ma fo fo kasia ko ma fo fo kasia ole ma ale nga fa ka video ka vika mo ko lia e ko o fo sanga e ko fa lo mo fo ai fa mua le suenga no se paseni o se paseni tele na le uche do si fa ya o ngai o tula no matu po kalam le na fa do mai e ia la tu suenga do su paseni fulu lima paseni e fa tau tai la se fa ni fa la ngai fa la vila ve o ngai me lu tomichi pe ia se si ame e se mai na fa ia ngai ke ro ngai fa ngai fa parengi why not fa uma
fai uma ai loe le palengi ai po fe me tauna tu fe me ka sacrifice ina ia fa malia ina ave i lo fa mo ia wa ia tulanga tau onga ia tulanga nei aso ia fa unga fo na tato po kalame e moli atu fa mianga tato po kalame i tu te ma fai vo tato atunu le nei aso po fe lava stafa ia o sa mo nei o le mau mai le tato fa sa longa lunga o tato penga ta fai langi mai a tato au mai mo lo mai lunga o tato Facebook page anywhere broadcast is also tafa le la langi o muli atu ia lo fa anga o kalam ni aso wa lava ni tulanga o to fe ngai po lai malu ia po nga foi ko ke lockdown il malu ta so tu ia tu ma ia muli atu fa malo muli atu sa manu ia ke lo tu fa ni aso ali ma tama ta ia onga ia ta to university ia po fe lava se a onga o e mau ma ia nei fa salonga ia manuia a onga nei aso ia fa malosi ia finfinau awar fai me tu ave la fa mo me tau na ia fa mo na ia tau nu se tau nu ngale lei ma tu tausi o lo fa fonga mai malu fale ma tua o lo tap po ia fai vol tatu tunu ia ile nei aso a lo fa tu po kalame man wi o tu fai vol nei aso man wi le tap po inga se u po sala le po kalame nei tai au mai a tau nei ia man mai tai ia ainga fa mangalo matua tu na la fonu le aina ia se upu o papa ila to fa fonga le tai au se si fa po ponga ta so po kalame male fu mai ta to to fe lo ila so tai au ia i dona taimi masani i lunga le ta TV fa pe le ta Facebook page man mi tele ne yaso so fa so fu